327785 0249 327785 059 554 5561 059 554 5561. Enti nyame di phone number no number wo hwehwe na mesro ye bubo studio number na no afresi so ba chop nyame di phone number ni enti wo pena na wa afresi so na de on tell say bia a che wa se fefe erade nsan share policy na enti e ba ko ye ho ma no na no pe ya koma na pa ba so nko na nan so minim say na especially e de ma me no wie no erade be fa no so akasa bo ra insan ba mu enti anopa ye ko no enti kan ho ne nkoma na akwa ba ye ho ma me yeso ahini Yesu masofu man. Na ngonje se Awurade adu. Ede ase. Na so ya da foforo Awurade ase de amaye. Ampa. Wada wo ye bere wi ame se nti de Awurade e wode manya me ma no. Na wafa Awurade afa so amasai ede amaye. Yada Awurade ase e wo kwan so nkoso. Ena so yada Awurade aye. Echeche senior college na Awurade nhyira obi biala ha. O hwe ye na wo follow ye. Wo betimi asearch ye wo YouTube Prophetess Faustina Watcher. TikTok Prophetess Faustina Watcher. Facebook Prophetess Faustina Watcher. Mama. Search me na follow me. Na wo be nhyira no pen. Me cheche tiefo nyina Awurade nhyira obi biara. Amen. Na onti na nimu fa nkyerɛ yɛn. Ɔma na hoɔden no enye kɛseɛ emfa ma yɛn. Ɛda Awurade aso ɔkwan so nkoso koraa. De wonyame ayɛ no ɛdɔɔso. Ɔde yɛ ɛkɔ. So me nkrum na yɛwɔ yɛ na yɛ 17. Wonyame ne yɛ nyina yɛ de ne yie. Free January beto sa me nipa awuo nipa aso pa dɔɔso. Nanso Awurade de yɛn kwa kyɛ yɛn. Ti me kyerɛkyerɛ watiefo nyinaa. Agogo branch, Accra branch, Kumasi branch, Abrochimam, Chia will be biara, or share na wo follow ewo Facebook, TikTok, social media handles nina. Chia will be I will use to do. Amen. Amen. Ya ti ho ma men kan anopai. Ya ti nen kan enti wo church na afi no. Ese o se de wa kan ya ba fonten tan na de wonim bia no. Wo follow a obebu isempa kan no. Awurade nam so de nsempakan enam so e de manya memma e wi ebiri no nti ino bo no mo de se de Awurade ase ni bia no obetimi aye se be ya no so be no je no fa no enti mi sra wo ni timu se de yeti so to ni esan follow e wa be for 10 time ni na so na Awurade nko so nti Awurade asem ti e be san ko ye honhoma ni nchen bi na ya mana kwa ba bi mu na enen so ye da foforo se de maka no se no pa ye hie mu abompa ye na me asamati asene mpaibo nkom hye ye adwuma no pa ibra wate na Bible say my ye mom pa ye da ye mra bra na wo hye tia wo na wo kasa wo ba be bompa ye wontimi kura bo nti bra no mo nya hye ye na Awurade ena metumi so no mpa ye so na na ba wo so nsi ho kwan enfama te hu ma me ba samba ncha na waka ba Da Awurade ase ena me topic ana tim Awurade de ma me efa adwamamo ho adwamamo ekoso dodo enkwala nketu ampanifo ma memrewafo nkokrawafo adwamamo no atiatese eti adwamamo no atiatese na mayare nso so atiatese ama enipa ewu ko mo nsama nkyira enye nyame na afra wo mo adwamamo bebre akunkum nkrofo bebre adwamamo bebre ama yare ahodo atiasense nipa bebre ko mu ni nyina eye adwamamo na nyankopɔ hu adwamamo no ba bia de bekɔ akoduro ene ba bia bekɔ akɔwie enti wɔka ho asɛm e wɔ kyerɛsɛm nim enti e bekɔ kyerɛsɛm nim nya ahua bibi afa adwamamo ho sɛ bɛboa nipa nsusuanso bɛn ene wɔ so ede ma nipa na wɔ sɛ nipa dwane gye ne kra nkwa na anase wɔ sɛ nipa dwane free saa bre adwamamo na wonya enkwagye ma ne kra na Richard yanko your first quotation. Acho akenkan sema ebikan ni ebehu wo Korinthofo nwoma ebikan. Eti ensia chichemu du enwotwe. 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Eti fi asem ne se fa oni padua hye Nyankopon animunyam. Du nwotwe no.
Munyane adwamammo. Osi dwane, ya ka se dwane wanka se nanti o. Wosi dwane adwamammo. Nes ammo dwane dia of mama bibie mu odi ne nipa dwane. It wosi dwane munyane Richard Sambosu biom. Se munyane adwamammo. Wosi nyame ma youth mabunu mu ma wie esasi e maba wa ma me panifuo so no otutuntuma na wo kodan kunchire na wo fa na wura na wo pia. Oh so for mama wosi yenwane adwamammo. Yenwane adwamammo be ma wa ware yo yire ho ade dwane adwamammo ba wa wo ni okunu ti dwane adwamammo o si yenwane because de wo mu no anya de papa nto se munwane yanko Richard boni bia onipa ye ni nipadua mu na de ogbo adwama ne de wo se boni anipa ye ntokwa bibia ni nipadua ni mu na mom sa o awrade nyame ba dwane na che wo kra nkwa wate wo se boni bia nipa ya no enti nipadua ni mu ampo wo wiade a wabetra sidi ya nchewa ada ye bechewo no ene ye behu na ye be motbe ko wia betena se ni ye pai no akogina na wana fire ni bakra ye bone nanso ebia na ye woa na so enam se ya nchewo ni ntin ene uni padua nim bible tena se hu se dwamammo ni ba be wie bone Richard yanko na wadawo ma ye hu ma me bisa question kakra na ye bisa se bible se yenwane dwamammo yi na se oba ne be me ye nyame na ye me gidi se no so yi nti na o ye 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 nti o se yenwane dwamammo ne se adoso oba ne be ma wa ware ana wo yira eya wasade so ne ndi nhia mu eye nyankopon asade nti na wakofi akoya ne ho ade no enti ende boni bi anim na wo fa ha no awura ha no akokofi wa ba ma ho wakoya ho wa fa ha wa bi awura ne doso entokro boni nko na wura mu enti dwane yanko yento aso boni bi a onipa ye ni nipadua mu na de obo adwama ne de oye ono ani nipadua bone wasenia bone bia nipa ye krono ene ma bone bia ni nipadua ni mu na mo adwamammo de anam sa be ma hu nsuo na be wura wo ho eti bone bia wo ne ho no ode ma wo jadie bia ode ma wo emusuo bia ode ma wo ohaw bia ode ma wo amane bia so fama na de ba ko ne se adwamammo no se wo bo na wo konya yare a ade a etimi twiti yade no aye so be adwamammo yade bia benya wonam say gonorrhea say HIV say yade ahudo bebre no awanya wonam no ade a wo say uja ye dwamammo so say de na kofa bla wo no asa twe wakono de enkate bia nko oduru mo no enko oduru danger zone ti hu nya say kadwamammo ka be jai ka say ka wo boto aso nanso sabra wo betwi ti say yade no etwa say dwamammo ye dai ujai enti say ya wonya nya yare ka ujai ne preko a ekaya aka ujani prakwa ka unya fa hudie ka ujani prakwa ka unya asumdie wadawo ma ye bisa se na na nyaminim sadi wu ye ko wa ya kan hu ye ko ye ade asem bebre no ye ye na woni kwa so wa hia be ma wa kwakwa ye test wa hwe ne ho ni mojam ebu wa nam wiase abobra bia bi e bia na wo so te ho unya basa ene wo hia so be ware wo empre ho ne nkoda empre ho ne ni nkodi hia mu bo ma ne a twene fa ne kwa hospital na mo nkwa ye test moya test ni wia bo mani akacha doctor ne se me hia me kunu test me hia me yire test no na ma hwa de kudi ewom ne nyina ya hwe e mo obi ankwaje ne de na obi akosesa obi ko hu se yare wo mpanu asesa no na no ye be ka se long process obi hu so be ware me mene na so wale mi o na se ne wiase kono se ne wiase kono ani se ne dwamammo tia tese ani se ne jade ahodo aba wiase no se nyame ma etie ma no pai na so obi ato dwamammo mu tentan sa mrofro ba bi de mu pie rama bi de mu pie ma ya mo hwewate ye nipa na wahia no wonim ne wona ho wonim abra wo bo wonim asetere wo wom wonim tebia wakoduru mu wonim sunsaso a wo kwakofa enti ye danger ehun ti Yesu Kristo se nipa na obo adwama no wonu ankasa de ye ni nipadua no bone se se wo be ha nipadua no wo nipadua no betu amane mu wo nipadua no betu ha mu ene mo adwamammo a okobo ye nti ye nto aso Richard I should do enkrom ana se munim se munipadua ye ho konkron ha wasi yenim se nipadua na Nyankopon ye ye no aya ho konkron tena bia ene edi wura kwa bedam kofi dem ya odam kosia dem brother usu ra no wura o kada driver show ye taxi driver show ye o kada driver show ye na dani adwamammo
danya jamamo ene nkwala ne nkitinkiti no omo na yare no atie si won so enti na me kasa che na me ba biara nkwala mo reassess mo ntra si na mo mpaye ehwe se mo results no kunim die beba ama ma to abadi case so e mo me kofa yare anfa me yaw obi opo ne bra wie obi a wananti wiase wa kwala ketua afa na wo be start abrabo 28 15 years 18 years no when they are born near the what to address for never and ever now abrabo asai o ko wani mo enko oba wani mo emma oba so to kwaye be your test ya dey born o mo e betimi refuse and to show ye na jane gamamo tina say paduma bi ye so wo ye adwuma so for mame wo betimi dia bobo wo ho na won je ye gamamo na gamamo chi no wo how to sanso bone amane ani anim guase adwendwe ni koda na asuje yira so for mame ya le bone tisinse okomu a wo ahia nyame amse wo so de be yira wo ba dwia afa ni won no ho won na de ale mame eye kwa me na say kofi eye ya wana say wan eni pa de doso etu woni pa kura wo de ya de be ye wo jene adwamamo ana pa wo nyame na mo nyame asem so e kasa kira prophetess Faustina Ochre se jene adwamamo mame abesiwa wo makona so kwa mame baba wo makona wo kwa strafie no bompa ya ta wo manachi sunkwala ne fo efre adwamamo mu no ko fa wo ha wo ne ba e ba besinse ukom okofo ha wo ne ba besinse ukom se de nyame di for akano ntimi sra anopai erade nam na ba waso ye hunhum ame so ye kasa efa de o mesra wade de bebre no nsam de chiri di bacha so so wura mu deep na ebe fa sama tia sense nkom se de hunhum kan e hunhum wada wo me bi sasai adan na nyame ahyehya de senka ye nye so o hye obo ba ne be ma eye na yi so no senka ye nye no na di benti na fe ya le ne sense bebre be ka hunhum wada wo enkrofo ya mana broso sa wa tiase de bia mo bibia no sa na no kra hye wo ho Richard Beka quotation mame and say wo ho sa wa tiase enti say na wo ho so wo ani sa hye no so bibia process wo enti usi mawura mapie me akwa obawe wo ye me na twira ka fom say ma we meye say we obawe afa wo ankasa no na wa ye disturb say oba oti wiase ana area ana brono ana krom ne nipa bebre ne wudin hyiamu a so for mame so so bone wo so e be wiase ye tete nsa wo so a sister we mene nada brother we mene nada we mene da bia na me ka krom ya na me frɛ na me nyiya na me ware na me tena ha eti say kamene ya basa efefa nipa bebre a da samre ka ensa bebre tetre me so o we na me pra no we mene ne twempra enso obi adifa ne san kyerɛ me so what you say do ade sa be kyerɛ me so da me ne ware wo ye so what you say obi adifa ne san kyerɛ me so we kono sa te bia ni me mu sa na moto ne ni me mu every say nyankopon na nkasa no onim do obeye dada e bia na wo so so wo ni me ma wo wura no nyame de wo be ye bibi ne be wi ase na de ni kwasa be bata ho wo be sia we wo problem be so ba wo so na me pra na me de makọ ho we na me ne twempa me de makọ ho we be se ne pa me ne nyame na afre wo we me ne twempa ne dae me de na me be ha wa ko ho no enso bia no wo ha wo se ko tu na mo ba wo che wonni mu hira bia wo wani mu enti dwane dwamamo you wo fra dwamamo mu you wo fra braboboni mu you wo fra mawura mapie ni wo ha baba tokro bia wo mu asem tokro bia wo mu problem tokro bia wo mu amane tokro bia ni wo ewura mu pie kwa etu be wura mu pie no nyame na be wade no be pie boko na donto na mu wura mu no o mu pie boko o mu de amane o mu de nsaw o mu de kwadana ni si ala di bi o so di fo me hu akwa bi o twi anwaka e na o so peme e na me ne traye e na me ne daye e na me nyinse baaye me ko hospital ko chakya ya si bi wo HIV e na me se be ka kira o say we de ye toya ma me na me se be ma no frɛ na wo fa o se me frɛ na wo ba me so de so wo ya de no de ayawo enti na man tena wonyim na be kwa ya test no doctor be proof so wo HIV e tu frɛ na on fa biem wo de kwa yo ba foforo hwe mo ye Janet amamo nipa na wo hia no what trust so many years na di body ye de abetinse wo so Janet amamo a wo be hwe ho so ye anyina che enkwatenti ahode wo Kristo de be ma me dey the prophetess Faustina Ochre no pa ye hia bompa ye enkwatenti ahode wo Kristo de be ma wonti ya no pa erade na me ho ma me so kasa se be ye de ho besie akatesia Bible say enkata ye ho sie na said ye hu ma me chechire mu na se hu ma me na se dwamammo na nkasa eti ani die wo se ye nya wo yo ba ani die wo se wo nya obo no eti so kra se nipa wo nya basa no wo ti wa nipa respect o papa nipa respect o pa o bu because mo nte ho asembone wo wura ha wa pia wo wura
ha wa pia bia sa wa tia se na so bro no wo te so no wa me no wada wa ku ni wada ye ti si Russia wo prafo ho ye ti si Buasia wo prafo ho ye ti si Gidimu wo prafo ho ye ti si ya wo de wi adeda e ti be wi aso bi be wale wo kra na bia wo si krodwe ma ni passport na be wale o na we na dwa ma me ne na adeda kra wo sa be ma no be di step on tiri mo are o e ti di mpa de ye body mpa ho ban dimpa aya dwamamo a wonfa ne ma bone be bata ho so what you say dimpa Kristo di ama o fa brade ye na ma wo dimpa no protect ade no pa emema ni bi so dwamanfo so fa mame ase ye kama ma emema ni bi dwamanfo papa wa wale na yire na tie adwaman ho hom tinemu wo wura no apia enkwala anketo osese o mo pe mo bi enwani ni ya kra nkwa wo tete na yire wo ha obai adwamamo ate kire no ode ne ho ande Gane ne teterewa ade wo haw ene kodana ene yare ene beto atetero retade am ko second wada wo me bisa wo question kakra wada wo na me bisa se adwamamo ise da wo kirikiri mo di nti na ma se sei na nkasa no aye wo mu no adwamamo aye komo sa ade nti wada wo ayo bonsam ni wiase awie na eba adwamamo na aye komo because aye phone because what train internet no so a obetimi atwen obetimi atwipono na wo hwe na wo twetwe ho wo twetwe wo nyam na dwaman aba na afafo na wo chate dwamamo enti cellphone we no enkwala ni kutakuta no ani internet na ye free no obi atimi wraso ewura ba bi kwotwetwe niama no eno so kawo na die dwamamo bebre aba ya setena yimu edi wo how cafe so ba ba ware obetimi ateresa na obi abafie ofafie o ma na so pe o wo kode papa ebe ba papa ho no ba papa ho no say me hu ba ba me say me kwa no pa na ni mu ho hwe no ma ka bibia se obi ka bibia wi ani aba ni abefro ya so pe no na hu ne won ka sa wonyi ntumo asa wo sere asa wo si utrase asa wo urada asa wo yese na hu ne onya because ba ba me say wo pe obi so do tujira ho do o ni mo he o jira ho do ro so ho ni mo he na so na de here phone so no ma ye answer na no na siam ato cafe ka say ti ya de bi ani ho wode papa ba ma no kura no papa na edi ani mu na ko so obi pe ene na ekoda wode mo he be so de ko jara de sagu na chi no ba ni so si class no ba na so ko so wura dem da mate na ba ma no so ye say do no de ni papa chi ene sa ne ma we na se ni bia ba ye be ka se wada wo mo se sa ta na etete kwa bre no ni ade a wonwe tete kwa bre no so na ni pa na HIV adro so te se ne na nipa na HIV adro so ene HIV kum nipa ene HIV atiate se tete bra no na HIV mu sei se what you say na HIV ni kura na wo broche ni ade ansa na ba betie sisi na na de spread sa babia ti show mu ye na gene dwamamo gane yade wo ha wakwa ti gonorrhea no ememmo ne ti gonorrhea tete wo mo eku mo be ma wo mu sia problem nenso no obetimi atiti gono no ade so dwamamo so dwamamo o ti bi triti gono ne da ansa na obetimi atiti HIV AIDS no ne anamu yade awodo ni nyina no ade so dwamamo no enti wo fa nro no na mo na ho ade ne ba fom na wo gusu be ma ne da no nro no enti na kwasoro so ati ase ebu a AIDS wanim ebu a yare wanim enti wo no beda pe wo so produce bebre de ma enti ya obia betu obi biara fo e bia na sam na mistake bi huku na kofa ba ya wo mistake bi ni nyina mu enkachi wanya yare no ba enkachi wo be sere ba ne fa cha no wa trase sa wo fa sasai no wa fa wunro no wa pompa ya brade wo me mo bo awrade ba ya fo so fa me ba de chame mistake de timi tu obi a wa brabom esi enkum nipa na so wa hwe de yi antoto ya beku wa hwe ya beku so de break mind and de toaso a wo be mu sana wo mi system ne ba fo nti wada wo mai hu ma na pe nyame kwa so e kasa che ye tie fu nyina ni wiase ye obetie no be fa na so pam de mu se obenya oje na wada wo ma enti den pa na say youth ye na irade fa wo so ne e kasa se yenya sa de kwan be so ne be fa so na sa na ma we nyina yetumi yiye fi ye bra e kwan ye be fa so de se ye ni nyame be nante yie aso dem wo do mo ti ho na so dwama no mo bo e tiri kasa kwa so le okay so what you say aso dem de eduru kwasa da
obi ate ho nanso eda no de ken no asole pani no wo dwamanfo so ate ya tete ho nanso dwaman na ekoso enti nyina no sai wan ko ni party biem eni awrade mom enante yie mata trasa mo tu ye fo se yan kwasole dabi asole de bi to fo say yenyina kwasole dem efo ya badama no ya le na ye homma ye woku wompena ye wompena ye wayire wompena ye ya tori padi su ye twempena etimi kasa kwa sori na mo nkodra so dem na wo te dada no awo wo sa te bia ni no but awrade kenka trasa mo no makwan na wo nkonkron no wo mra me wo pretiu wo nkonkron ne be wo pretiu a adwama mo anya wo de wo be dwane etu o se dwane no wo ka che wo mo nkonkron ti wo mo obi an kokuti no betu de na dwamamo obi anyame wo muti mo nwane da dwamamo yi wo mo de papa wo mo ni je ho papa wa yi wo mo de o mo ko boba no mo ni age esusu so to bani ba no mo su o mo se atoye me ya ntanya wo eye ba bia wo wura ye ana di wo ha ba ye enti tena se wo se dwane enti dwane yare ye dwane amane dwane kodana wa bra bo e de wani mu no eya bra papa hwe ye no obi amfa minutes ba ko amese wa bra bo e bia wo hye wo be ma no e ya Richard ade ale ma me na e ya Dija e ya cameraman ya na hoya wo twentwe so me wo be busa ya kasa me ni yare me asura bi nim say wo asumi bia wo me de asen ko mo wie eti ye nwane adwamamo ye nwane ni ye krankwan awie ye brem dwane che wo krankwan dwane wo su obi de mo na wo pie mu na wo bie mu da so de obi ko tie jai so wo de obi ko tie jai na dwane che wo krankwan what you say dwane ye member bi ko ji wo bi kun na nipa no wo ya be nyame nkoko de toma kuma se maame wo ba na wo ba ma na ne na mo am wo jai wo nya me wo ko tin krofo kun na me ka no ma ja ma asole no ma ja asole no eni wo jai asole no wo di be ma na chi na wo na do no se wo bi wo wa asole no ko di obi kun ana wa ka ma na ja asole Bible wa ka nipa no o mama sore kra be di ama no efi se die ntia me ka sa ne se Bible said yakabo mu hwe ye nipa bi atete mu enti so so betete awale mu a so twe be ba wo so e wo trese mu ni se what you say enti se me cheche nyame ma no ma member ko di obi kun na me se me fo so a na nyame asom no ma bobi atra me do se me bobi atra ma me do se me bobi atra no be wale na ka ho o member no enya ma sore dem wo okay oba ne mama sore kwa me di ama no ama wo ja asore no no oba asore no so me na me ka twa ye bone Yesu Kristo Israel for year bone no ka twa mo sa mo bone so aso twina mo benya no enti wo ja mo ko mizrim ko huna mane bone o mo ye de mo ko di mizrim enti bone a wa ye ne ye tufu dada ya kana so de wonnim pa sa ne man mempe wo so be for so ya wo be ja ya so le no me wo ja ya me fa ho no one lusu member me anya masam kra member da me de lusu eye nyame asore eye nyame na adwuma enti wo ja ya nyame na me ho akere me eye nyame asore foforo ba be so wanan akonya na ofiri so ba be tena so ene nipa bu nkan fa so ene nipa hia o je nipa hia fa ahudi enti bone de me so so ho fa ma me enti me ka tane na wantie na okọ ye no be ma ne yare ko du hospital ni afre no ma me wo na ya fa ne yire pani no ya se buku wo yare se wonim wo ba ne se amini me no kwadro ya fra wo no so ma me buku wo yare se wonim wo se menim also di fo bu na me se fa go ma ha fa ko sa ho ya en fa ma ha sa wo tia se nyame onkokuru kasa chere ya yentie wo nyame wo ne ye kasa ya yentie ni yentie ye di fo enya de wo ya no ese obeta wachi oba no wonim wo se amini me de me no madro me ni ku nyina Mami a we ya na yere ketwa woni mana wosimi ni mo hwe ba ma no so won for better for worse mani gye ne ho enso ne o hye ni kukuo mu no watimi amona mane ento se woda wo wuo so ansa na wono ko ho hospital doctor na proof etere no se wo what show na so wo ye da ye wo yi fi mo ye wo twi mo ye wo ye hye ye ho na be ka so nya bi di photo me fo na so ma fa wo nyame ho konkro na mo ne so ka tra me enso na se bi obi ku na o gye no de no mu twa no enema no wo fafrafo ni mo no ene bia ya me ya so ba no kura na me nimu no be kwama no me nsia oba ne da ba me koma no ma member ni ja so le no wo ja ya so ne fo bi kunti enti enua ne ye kra kwa do do be bra ja ya ma sorry for grofo ku ma dede wo be ja na bra bi me so ja ya ma ni je pa because a yi boni afia so le nim because I tia so na uju obi kun no e de boni ni aso che kese e ba safo nim me na ka chawo e wo trasem Richard Pekotation bra sa dia wo ji obi wo se obi aware safo na me e ti mi uja so na mani to me ma ofi me busa sa den wo ja so me ma wo fie da ama busa sa den wo ja so e na me hia busa so because me nim je
a wujaye eti e wonya se me so kwa ni wonim de wo ko kire na wo so me nim de enti a wujaye timi musa se me hu wa che ada na ama sore me hia musa bi da Bible say yenwani adwamamo ni yenwani ni yakra kwa encha na Yesu aba wadafo dwane de wokra kwa ewiase na de nyina betwam Bible say no so funtum dade no kire ne na chi no on fata Kristo aheniam enti yenwani ni yakra kwa wiase ni na de nyina betwam na so nyankopɔ asɛm de ntwam da adwamamo betwam akono betwam odew betwam bibi biara betwam enti na sam de bede da obi yire ye bede obi kunu obi kawana ma no atwam Acham, et Sadia Mabin never told ya, and you was here, Johnny at your crown, ye get your Radinia copper or pep, ye get your trust of America, ye who see what, Nanny Patu Pampa Buffy, Sabana the Wallows of Mammy, Nakasian quiet test, now you would jump, me no one now, Berman respect, and it's a subsabby Berma, Yansano, a waffle, and all that's one in America. Now, Berma, why you ready to swap poor banana bobra? Berma, why you ready to swap marriage material? Berma, why you ready to swap a poor one to Michelle guide you US. And no catch up to me, mammy. May ya dicking, our Pentecost, our US bronze. Now, me pass me one or bed will be chrome. It's a catch of banners on your video call. No one in home, or Bunny in whom you know to catch them. And I'm a broco because for your marriage material, I was on her. And I was on it. I'll send them a better hope, and then penny on it. So I was also says Yaba could be, or Saka or Sonyasa, or Sanya Sapa Pepe, you know, to take pictures of one. I don't know. I know some broke was also pursue Winnie Pakra, walk over Sibia when you move, and the year when you move. I walk over and was such a powerful and come and me, Master Manchester, didn't you home, and you came in from Fancher, what's on any part of broke on or broke on or friend no man call or tested no one reply. There 1 week. No, sir, try him. What's it? Blabbing Paddy away and free me, whatever to him. Meant me in the home fund to cancel. A one was tried 3 times, and my brother again in the US. What that woman do? I know what I wanted in the US. Almost yesterday of a while. Bellman, you remember what prayer last Babon Pay. So what is about one about the US? What's what different Mr. Tranibium? What's the blabbing Paddy away and from more proclaim? Never signed no man, not myself, must not try him 3 times. What's me? Meaning you won't find someone that soon at the time. Someone. A man, you didn't know who share what you social media. What you come and see what you would for Tosso, and you would pay and that who at the channel. Then we are to know one, no, who need picture no, about to social media. When you want to say, what brother say, one when you know to reform. Bible said, Kata, for see. What I say, Kata, for see. I didn't want power. No one knows what person no Bobra, no such a child, no factor. Nina, you get my more, a baby. I say, your dog council, and you will have a brainy pack, and you may never be a brainy pack. I was sending Pacata who say, Nanny Pahunia me womo, won't conclude to me a 2 more, and you to me a 2 mono, and travel such a piano. Maybe video call from a fat. Remember, different video coming fat. This is a Baba who pet over New York. One of our US, New York, and the media bear my Frank Pet. I want to friend video command fat. Who we a member not from video command fat. You are one of the member back roads or friend video of Manza or testimony from video command by the ones and I may pick it. Oh, it's a video call from a main fat that. And the other will be bad, so and the other will be a same. And the other will be a main pick video command Bella pick it that. So what I say, every single question video quarrel would take so many power to make cow. Not walk up to the baby and the papa. So what I say, and would give papa now would give one day and so come more. And to show me a drew baby and also so be here. Now one said, oh, mamma, no, my baby, no tramor, a bit no China. Me and baby, no, Papa, Fabra, I wish that Bishop would be here. Now, Bratia, no tramor, no sickness. I'm growing hot, what's and shock. Now, can't you not remember? The day the prophetess was in our water. What about what is that? This was citizens to say, Miss Mammy, and today how? Baby boo, and don't castle. I never chose about them. One or no tramor, and in your mamma, China, Rona. Was so son of mother, and see how corner bonnet, a dog bonnet, I tell to children, or couldn't to me, and to a cocoa, never done no idea. What come?
Okay. Wama ne kapra ko beko. Akono bone ne na mama no fo mu kunu machi. E ya akono bone. E na mama de omo ho bere omo chema. So, e mama de omo dwama ne e wo soro. So ata se wo soro pa bi ko mo be wo mo. Wo da se be ma wo no ba be din hye mu kra. E se ne ho prigirigirigiri. O be te bo mpam. Mpa so ne ne so ate wan. So wo na ne ho pre na ho bo so so ai. E ya ma se me dey the prophetess fasting na wa chere. Do do se ho ma me. Na me chira. Follow me Facebook, TikTok. Social media handles ni na ya bompaye eti na obi atutu bi kama omla ni ya bompaye DJ ya of my me trust you ana DJ beto so na DJ na mo se apaye enti no e twitwa nsem so na eti efo eba emremu se da bre ni be nyam twa na mto so na mema se wo yi ho achi obi akononko na obi be ma nso eni wudi hye mu nso akononko enti ka hu se wo yi wo ho eche na be ma no ne be ma no so no so yi wo ba de kire wo na eni wa ma me din hye mu wo wonnamu no ka hu se wo de phone to so pa ba ko po bi ne nada so ati ase akono na ba wo mu ana akono na ba wo mu na sesi ana nipa na yi ni be ma to phone so na nso wa yi sabe wa yi wo ba so to so na mo anye de mbe ye ama na ye na be ma ne de wa me din hye mu pa wo namu no ama wo ho ansa no sa nya wo pe no what the phone to so years of mame akono bia bewura etu nyame anya wadom na nyame hu mo ntum a baba be ma fo na da yie amena no e mo nya quality no onya quality ko e nya quality baba ma ta say we e nya quality etu ubabo modern so be nyu obi a betumanya sa enamu quality no eti the problem ke se be bro wa warem tutu be ma ne fo minimum obi a ne rete Ghana settlement oba 1 year oba eti sa wotra se na fo video ko madidi ko ma eno ano no iyu hu bia ni ho oba wo ye de no no wada ti so ye ye wo sa wo do be ko dwama mu be ma no so free wo no bi hye ne dem because quality and nam quality no anya no wo yi ni be ma ne kake akono bia wo so nya ne enam ai age be wo so nya no anya eti wo tra ne nya me hu mutini pe obi fo ni to so a no bi fo ne ne da Gidi sa e nua ba na se e maame a obi sa asem omu aya na ba